Ene Amankrado nsem foforo yaba na ene de na ewo Maame Ngege so Amankrado nsem ba kuma ni bia beto bonten a woche ma chese Maame Ngege ka me kwese wakoyo bia odi wochi papa dia ebusia nsem no emususu ame wakwa aba Efambra Attention TV eso na me ka subscribe to our YouTube channel, follow on Facebook, like, comment and also share aime yenko ne yekotie Amankrado bra wototo nsem e dia komane Maame Ngege enipa no mo di sofo osu bempachi efa na yo mafu enti na no monam Maame Ngege, for instance, say oye nipa bi ase wodi wachi a get ready for your future embarrassment. We're very useless. Yakase oba bi agini a ne so gini fo mintimi ho ade kwa me de be describe ya Maame Ngege ko gina all night yase ana omo kire wondo eda wondo didi a kire wrade nyankopon a na me hu ne say etoda keka ne niema me do bi tutankuruam me kire say ye me ame ne me mfaso ni so cause the more na wa agin say wo tan nipa na wo tan no the more na wo tan no esoro na okọ onso so be koso atan no it like say wo konsu ogu kantem ene me hwe sofo osu bempa bloggers ye di akire ye say ye kwama no a they've really disappointed the man in a grand style. They've highly disappointed the man in a grand style. Oshento kwanen kwasia dede anomo yedidi papa na chi ene cheka nen kwasia kasa kwasia tenie kasa ntraso jimi kasa nkurase kasa atete kwa kasa a bloggers ye bedi papa na chi nyina di papa na chi a amwa papa no last hour papa na pia bontia baba kasa na utie papa na numu nsem ne nsem a wo kan na uye nipa a wo dwene kwakiri a e wo so hunu se sabe nya boa kwasea nya jimi ne se nkurase kasa Maame Ngege ne kinse pramu jimi kasa no ene aduba echi mahantan ne nkurase ne ye atete kwa ne ye no amwa papa no in any way. Rather papa na pia bontia baba kan nemu nsem atimu se papa na edi ya odi be ntia bloggers ne ntoko mo konye ni nyina mfaso amaso e cost 90 job. I told them from the onset say the way no mo yo mo hono na they thought say Agya Amankrado mi joki na manfo say mi joki entesa agenda babi obi Amankrado me chiao agenda wo Belgium chia babi obi a chia babi obi a everything na guru na manfo dwen say Agya Amankrado they make no funny serious but finally papa ne sem opi abonche baba kan no has vindicated Amankrado. So would you be achi in time of trouble anytime be make sure say trouble na would di achire no who support ni pan negatively and positively. So who support no positively baby a wo kwan fanfa so mre no you draw the person's attention. And then I bread the nyina so check here mama part what time or the kasa obebua omua or time or the kasa or time or the piano no if you na o me unhu se obeba social media e ba se obaba yayi o menkaso won kasa bi o e bi o betima ye ne bi e be hye na bufu o enipa o betimi aba but enkonkwa ye se shew no she's busy doing her work. One nipa bi namwa enipa no mo di sofo osu bempachi efa na yo mafu enti na no monam Maame Ngege, for instance, say oye nipa bi ase wodi wachi a get ready for your future embarrassment. We're very useless. Yakase oba bi agini a ne so gini fo mintimi ho ade kwa me de be describe ya Maame Ngege. Se yakase oba bi agini
ne so Jimmy for no ni Jimmy suo no mentimi nya de bia mfa describe ya Maame Ngege. Why am I saying this? Usi with the software chi o koma software what champion yourself ama nipa nyina hu say software na chi ana wudie but wo hwe Maame Ngege su ne ban ne niema oya odidi software osu bempa chi a o tete man no or the software osu bempa quality team cause o check niema 1 2 3 anytime be abara ne level wadu any nye wanyi 50 plus but she thinks like akwada bi afa no wadi be 4 years awa kura bi ase light ni enya bro kira kwada 4 years they are more enlightening yakasa oba bi engineer ni nyansa atofom atotechem atobinimu a Maame Ngege what the software usu bempa kwati team ama finally software usu bempa pia bontia ba bekasa ama wiase amansan nyina hu se Maame Ngege Jimmy a wo Jimmy social media bebrebe ya ne wo so no na no ya obekon tokwa ma software usu bempa no she did it of no avail and for the papa bia amre useless fight no fight my papa no and from punto bia amre papa na brabom I don't want to go deep so for usu bempa na pia bonto oba no waka nsem bebere and na Maame Ngege bronsan bai Jimmy for bai tutu ni bai ya kwasi police koko di no a ebe pia ma Maame Ngege di akwara na free age na free kwasi police nsem amana kwaye nsem bebere a ni tu no so kwa die ne na ntimi ama so bepem ne betete kwa wo pe kwa befa so mbebra be kwasi police after 1 or 2 things bi se kwasi police be kana no atum se won kasa rough sabara we wa hasofo osu bem papa tira me adie ba pa na Maame Ngege ko sofo osu bem pabra bom otimi yama no bra na Maame Ngege edi machi no e makoda na ye gina mu koma sofo osu bempa. There was a total different thing altogether as far as the man's ministry is concerned. Glory. Sofo osu bempa so ni evangelist mama part anya ntokwa Amankrado kuntia evangelist Reverend mama part Amankrado said there be Maame Ngege so obekon tia Reverend mama part. Continue the story for me. Madika catch me say abaria ya friend Maame Ngege. Any abranti ya friend Kingsley Prabo down for. Omo nyina o UK. Who do my social media? You put yourself in trouble. And guasia mpa utiri so da. And guasia mpa utiri so da. Enti brani dia nyina no wonam social media na pa nipa bi de ho abom a ya hwe nipa ase bom adwene moto Amankrado anyetenene ede ebaye no attention TV de ye ka se we inspire more into de bia ne nsem ekoso e wo social media so ana ye besom ho abusia amenka wo number no ye 0548302985 ni na e University Foundation number no midin ene akosia Sparkles Macra medas